I dengan itama, om di tanak, om di spiritu tabitwa. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus di toko, om i keginapan di kinaingan, om i kepisaan di spiritu tabitwa, meampai na Diosu salviavi. Om yang baik sundupanmu. Tapi na ngavi, kano mangakun do doso ngavi di toko, om kapapatonda na di toko sendi, do mamalamai, di katapatan tahom lati tabitwa. Mangakun so, di kinaingan tafakas, om de Diosu ite pinay ngavi, dino kapamidoso zokoso, it pamusavan ngaviku, om it bos ngaviku, inunu inaymaanku, om inunu iauku nang asanda milang. Maza nadahasaku, maza nadahasaku, maza nadahasaku tagazokoso, itina pogi, pemikinsian zo di meri, i obitua, pointihombus hahangay, salvia vidi tasab om sangte ngavi. Om Diosu terpinai ngavi. Dos sumambayang montok dago, di Tuhan kinaingan datoko. Kiko senan ada, di datoko ikinaingan tapakas, mamahyong do doso ngavi datoko, o mogabit datoko, di komposisyon na salacur. Amen. Tuhan, Kau sianay no. Kristus, Kau sianay no. Tuhan, Kau sianay no. Kabuntugan doy di kinoingan, idita kavaskozo. Giginawa do itana hangan so si koi dia monong ku au gigina si koi dia sumang pai koi dia mang bantu si koi dia Manang si koi dia do kokodan nabi Pontukan kagason Tuhan kinoingan Raja pensyuda kinoingan Tamata vakas Tuhan Yesus Kristus anak-anak tontoy soon Tuhan kinoingan domba kinoingan Nakitama Ang hidup ko dito sa ngavi di pomoguna O siya na'y do itagan Ang hidup ko dito sa ngavi di pomoguna To'y mo o sambayang sa na ikaw ko do iri avananan ditama ko siya na'y do idagay no iiso to bitwa isisyaw no ituhan Jesus Kristus yang pai di Spiritu dobitwa ikobontukan di kinoingan itama Kano sumambayang
Oi kinengan, minanui dong do sang viavi di penuh ngavi di undang-undang terbitwa nu, do it keginavan no diau do sungkat tukat za, panakno do maza do mimozo do kautulan ngavi nu, kanu zukinada do kaunalan, do kanu do keposison selajur. Maza di Tuhan za Jesus Kristus tanaknu, imama masih mamalinta menyampai diau, idi kepisaan di spiritu terbitwa, kinaingan montok sohihinaid aiso kopupuson. Itaiso kilengan membawas diri sendiri. Kano avangai deteko ituhun tawasi kogi ginovo tu pepombui ngot deteko isido. Megantop dalahan deteko do keposizon. Memohodong deteko sebab di keadaan dengan ngawi deteko di undang-undang. Demenendas deteko do memang do kehasan do di kina pangazan deteko. Intangai deteko nung otepot inunuh iboson di sido. Tabangai deteko do okuko okapuson do anu di sido sendi. Nung tanak dikinaingan ituhun tawasi kogi ginovo nga umampai kinaingan. O menampasi di sido. Damantad di ogiot hongon ngavi. Di sangod ngavi di sido. Kano kinamay dito ko isido. Miampay kalalat. Om pamamada. Omingkano dooy muazan na di. Iti kohudan di sido. Om kaka dahil katahangan katanan ginabo di sido. Kano hukumo dito ko isido. Dahil kapatazon ko'y kumikum tu tamangan isido. Nabisan toko di sido diti. Ibos di Tuhan. Kazo kesimbangan. Tuhan o mangumuhig lo kapasizan ko. Tuhan mangumuhig lo kapasizan ko. Oy kinaingan tampasizazo maza di ngano. Maza di kuasa no. Sa kadazo no ipadaman ko. Oy kinaingan kinangono o sembayang ko. Pakinangono dari bawas ngavi di kabang ko. Tutuhun ngawi tasumbung nakain kakat humawan dugo. Tuhun ngawi naikot linungaw ti pamahingob da kapasizan ko. Ay so kapamahizan diho montok di kinaingan. Nga kivai di kinaingan da montok sa kaday ko. Ituhun o mangumahig da kapasizan ko. Papahubuk zawi. Day diyaw miyampay ginavoh tasaga. O mga zaw dangano tu avasi Pembacaan mentah disuat di Sancti James. Nombor na po, doko ium ko, do kapapahadan om hizab. Ko ium ko daaw ko piunungan,
kanunungavi talat da patitikid kavo do iman nga ina po kabahan sumandot mentad savat nga ohidang na tinagas kiguno kozo. Da manodo nagii do pibabasan. Matahuod kozo obinimbang. No panui do kasianan papapakito di sondi maza do mimang ditavasi ay sono di do vavaza do kapanam pipian toy kapin pupulan idi. Menang kibabas antok da pakalaja iziho mentok pibabasan mananomi di da hinso ngavi mamiuva da tuva kabituahan. Mentad nombo iti pisangadan ngavi pi mangan ngavi pihatan di Yesu da tumimpun da kumainsan lagi konangku kototo tepot kozo iti da idi hizab ngavi mimang itsuang di Yesu sondi kiva pakinuan di Yesu au ko nakanudi dadi potonda ko do mamatay. Kiva hizab di Yesu au di Yesu anu do menentob. Dadi menongkimang ko no di do maganu di kahizaban di Yesu maza do kapanansagan. Nakuha tu au ko kanu do nunu ipakinuan di Yesu ngavi sebab da au ko sumambayang mentok di. Ontok sumambayang ko au ko kanu di. Iti na po nga sabab da au ko nakasambayang. Da pointan tu ko zo. Nakasambayang ko da mentok menentob da hizab ngavi di Yesus sandi. Ibos di Tuhan. Izono ititiu di pemagunan kadi Tuhan. Isay na po itumano dago, akivay da titiu da kaposizon. I Tuhan miampai dia zo. miampai sunduvanu. Pembahasan mentadia bal tevasi tebitua sinuat di mak. Kebentukan dia Tuhan. Kotong kizan po di nuhu takabas. Menindahan ni Jesus i mokiki iyang avidao do dumina pas do Galilei. Au minimang isido di saino po do koiho tumaso menontuduk isido di mokiki iyang avidao. Maso popoiho isido dieho do ino po tanak do tuhun nga patakon doid hongon ngavi do tuhun. Pokozon dieho isido doid kapatazon. Tahu tadaw katahib di kapakazan di sido doid kapatazon tumungag bagui sido. Nga au nakalati isiho do nunui nobos di sido nongo sizan do muot di sido. Nakoikot isiho doid Kapernaum ontok doiho isido dihamin minuot isido dieho. Nunu pinagiuva bahan Yesu doiho idi talun-alun. Aiso binos dieho tu minagiuva uva isiho do tombo dieho tindama kozo. Tadi minikau isido
minamoho di opadom duvo, dai di sido minabos. Isay nopo i mimang do dumadi do koiso, mositi mamadadi isido sondi do i tauvi no kozo, do saviavi supu do saviavi. Dadi minagano isido do sanguhun tanak tonini. Pinombangan isido dai dumbangan diho. Ginahong isido minabos dai diho. Isay nopo i monoimo do sanguhun diti tanak ngavi tonini do idnganku. Nga monoimo dogo. Misay nopo i monoimo dogo nga monoimo do okon ko izo nga i sanguhun i pinapogad dogo. Ia baltavasi di Tuhan. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Leko ngavi, tumazan so do kakal toko po teko natampasi do toko ibos tabito di kinengan inongo toko di minggu di nakatahib. Iba duvo penguatan di Jesus montok do Tuhun subay. Nu kada bos nu montok dogo. Sisimbano po nga isyono po nga Elijah, John Pembaptis, Yohanes Pembaptis. Nga bos te kepenguatan pada Jesus dokumen duvo montok di makiki ya ngabi daw nga nung siyaw sandi isay so do montok Diosu. Na simba di pita iti iti nagida asi simba da toko da isyaw no i tanak di kinengan Mesias ini koikot di tatanga da toko. Jadi inagida si simba toko inagida i natampasi da toko do seminggu na iti. Nung intangan toko iti the Gospel of Mark, kaya dimik toko ti kaya supaya kayo toko. Kiva opo the mo chapter the Gospel of Mark, on the mon toko iti na pa nga nung biblical study nga ay the chiastic structure. Kung na po the chiastic structure nga bab 1 gisom bab 8 tanga-tanga na pagya nga bab 8 kani gisom lagi the chapter 16. Jadi bab 1 gisom bab 8 kung may Jesus minugad pabala abasi. Tatanga na po diti nga ipinanguatan diti no montok Diosu isayso. Jadi ito na po nga climax the Gospel of Mark. Hapas pa di mimpun da chapter 9 gisom da chapter 16 nga di mundul balik. Jesus ako na di ke papabal-abal tabasi nga pemangya di tutumunod ngawi daw the destiny di Jesus do apatay gadi asang sala apatay am katungag. Jadi sinan to ko do memundam diti Gospel of Mark nung kilaan Diosu nga less than kurang sanga daw 4-5 jam abi to ko mambasa iti nga ipang mambasa to man kiyo aw po termasuk ki memahami menampasi iti na gospel nga tamposisyon to ko gisom to ko sa mo daw ako tubusan ko ti sabab no pa nga iti no i-climax do penguatan. Iman da toko. Agazok ko tumasan da toko, agazok hansan da toko, nga sumano, megalibos di pambasan kayso, muot to ko nagidi kinengan. Teka mancabar to ko nagidi kinengan, no ko bagati ito, agazo na ti kutumbasan ko, kaginuvahan ko, kansanan ko pumalik kinengan nga, kakali do, o gumu o kasusaan, kabahingkangan, o gumu iti challenges did kapasisan ko. Ipambasan ko sa nang otoko, tuhon no po di au otumbazan nga minabos do may toko kinamay iti tanak di kinengan. Do otopot tangko, giva kinengan. Nung otopot mandaw gadi dia akan jaga dia punya orang. Nung au otopot kinengan patay nga viti. Ibos di pambasan ko sa nang otoko. Au kahasa do mencabar di kinengan ay sahasa. Insan toko ko piman toko do kasangsaraan. Habi po da tempo diti, kababago di, nakiraman iti hizud. O gumo iti pipia kampung di uvang da pinampang. Torok nagi, iba nagi vokon di natong kisadan da
Gina napatay, kudi hisud, nakatunggoy. Gumu pa susubay da kasangsaraan da toko da deti da damat deti. Subay ka mata da pandemic, gumu ti panguatan da toko. O tumbazan zo di kiningan, penghansan zo di kiningan, nakuto kakal, teko, nakuto izo. Baganakan dagay, nontok deti kasusaan. Kalibas ko dito, ako kahasa da muat. Ako kahasa da challenge di kiningan, tu, ako na pa challenge daw nga, ato ko kayo dunu jawapan, teko, nunu plain di kiningan, di kapasisan da toko. Nung intangan ko iti pambasaan ko iso o Mazmur nga iti napapambasaan ko iso nga iti tuhon di au tumbasan di kiningan minantsabar. Pahogoson ko iti tuhon o tumbasan di kiningan tanak di kiningan nung kivay kiningan dia akan jaga dia punya orang. Nung iso kiningan may ko yakay iti. I Mazmur nang ko iti napapamazmur nga suminambayang. Dok kibada kansanan ponhungan di kiningan. Nga abal tabasi na po diti Mazmur stanza teko rangkap ketiga nga ikinaingan na po o kano po ko minakinangaw minanuhong dituhon di kaginavan daw righteous men nga tuhon nagi di condemn au natumbazan di kinaingan nga natuhong sabab no do kinasangsaraan kinapatason kinutungagan di Tuhan Jesus datakaw. Jadi nung itakan ta ko iti nga agazo iti kaginaban di kinengan po. Tu sunungi mat ituhon ivokon aw no tumbazan di kinengan nga nakampay. Dan natuhong natampasi am nabitua di kinengan. It pambasaan do pumuduvono po nga minanak na ko do sebab no ko iti tuhon tu kakal do mangondem papatu do tuhon do subay. Duvo na reason tinak do iti. Jealousy, selfishness. Simple. Nuko to kakal zo do papato do tun subay. Tumasan zo do naginawa zo di kiningan nga sumono kibay iti pemondaman teka iti dig subang naginawa ko. Auzo pana, auzo gadi. Kak sumono kakal to ko da mamunom do kotonolo. Itulah kamu tidak kuat sambayang. Nuko to kiba iti jealousy selfishness, red kapasisan da takaw. Boss na pa di St. James nga, ino na po jealousy, ino na po selfishness, naman tayo ginawa no. Idoni no. Kada obito, do matay. Kada obito, red kapasisan no. Idon. Sayang nga na po da, edu ino, nga kano ko da konsikaan. Kano ko da peace, forgiveness, red kapasisan no. Inapagi, inangotokod pampasan, the Injil, minggu diti inagi imaki ki ya ngabi di Jesus nga aw nakalati bo. Do sa nga na pa Jesus sa binabos muga to ko ded Kapernaum minabos Jesus da destiny daw kasangsaraan kapatasan katungagan daw nga aw nakalati iti makikiya ngabi daw. Pasal no po nga pamondaman na pa di sida nga akon ko tumanud da nuno pamondaman di kinaingan nga tumanud do nuno pemondaman di sido sendi. Pasal na pa nga Jesus na pontok di nga nako-famous na bo. Tu ako na pa ko tuhon nakakung bolo napatay ako tungag nga gumu pakal jado susubay ng todo daw. Jadi pemondaman na pa diti disciples ngabi nga kalau siya ikut Yesus siya akan jadi famous. Saya yang terbaik, saya akan minigi odudi. The isay da to wi greatest, isay to wi point kavas no koso diti. Ina ano aw nakalati nung pemondaman ko pa itikyo. Iti musim da hizud agmu iti leaders da to leaders da panamasangan, political leaders so magung pa susubay da nakatambuhoy iti victims ngabi da mangsa banjir ang pandemic ngabi ti timpo diti. Pemondaman kuno po nga kada to kuno pa habus teko may na po ontong do tuhon di kasusaan nga tuhungon tako megalagi bos di Saint Teresa of Calcutta to sa ngan to kuno po do manhung do tuhon nga mesti matada ko ginawahan ako kano kadit Saint Teresa bin bos ako kano do manhung do gaso pekinon Diosu nga kano so manhung tungan ini matada ka ginawahan.
akan ke musim mengundi, musim campaign. Kalau kau undi saya tolong kau. Sekarang baino diti nga may to ko pahubusa iti kaginabanda to ko. Akan po ko political leaders nga kanuham ito ko do manuhung da matada kaginabahan. Jadi ida man na panamasangan to og buli kita ko akan po ko matado ubang pinampanga habus na gido ubang pinampanga og mo iti tuhon da kiba kaginabahan da kita ko di kasudop nga kakal pa pitang atubong nga kakal do manak do bantuan. Jadi og mo imilamiho ko do panuhungan. Do kumada tuhon itang sampit, itang susa, imigalin na boss jahit Injil di bahina dito nung katemo ko ti tanak tanini nga katemo ko nagi di sanguhun ipinapaugad ko. Image na po tanak tanini iti nga imaginalize. Ito hundi mamurlo de bantuan. Tu untuk na pada tulo de Israel, tanak na pada tanini nga useless ba. Nuko useless pasal nga cannot contribute to the community. Nung ako akan do contribute mo to the community nga ina kamazon the marginalize. Eso guno. Sanguhun kanu po inipagi tuhun nakakung nung abi ijanda tuhun tanganak ngami tangan ini useless dead matter the tulo na Jews nga you cannot contribute. Nung ako kanu do manhung nga you are useless. Kagaso ko po kanu manhung do community and then kiguno ka nagi mantok da masyarakat. Mantok da to kada to ko pamundom ingkato kaginabanto kuno pa nga ino tuhun di aukano da manakadung di sida sendi tuhung untuk kau tu balakat ngabi di kinengan i dead kapasisan da kau tapi ko ngabi pmi tahu minggu di nakatahib sengan zo da na admit dead hospital pasal na di COVID nga isa na po pamundaman ko nga auzo si na patay tu isan daw patay to ka ngabi iso na po challenge ko untuk di nga kadi high zoded ko ba pengandad dead came day say about the queen satu di jadi waktu ko di doktor botugas ana panita lang po lama hauson siodop macam-macam lah berlaku jadi kadi doktor kau punya ni semua okey kau punya jantung darah semua okey masalah kau ini kau punya paru-paru jadi kangku boleh kah saya tengok mai di sini kita nakopuak na ibo jadi kangku iso na pemundaman ko saya boleh hidup kah tidak jadi proses berlaku napasi jadi gajo ben ni pempasi na di nga isa naman ko deti pasal nga ada damo ti hodi og gumo message Father ini kau buat ini kau makan ini kau minum nga ay sige manak pasal nga agya boleh kasuang kani kiba ning tapok-tapok lah kasuang vokon sambayang ko nabutok di nga og mo ngi message tentang sambayang na pa nga kita kasi berhenti ini pandemic. So nga sabi ng bayang na kita, nga akan ka o di kiningan kinaw, nongawi, nga mungkin apa na katimpu. Megali pampasaan kedua di bayang na di, to wrongly ask. Jadi awli natudok tidak berlaku apa yang kita minta. Jadi sambayang ko na po untuk di nga, tidak apalah. Kalau Tuhan tidak kasih berhenti ini pandemic, kau bagi siya kekuatan. Untuk melawan. Kau bagi siya penyakit, tapi bagi siya kekuatan untuk melawan. Jadi, gisampai ika na gisambayang ko. Montak the doktor, nurses bertugas, staffs nga diha ami pasakit magadi pasakit the pandemic COVID the bayna diti. Nung akan po timpo di kinengan the papatod diti toluo nga mungkin the ubaan to kasambayang. The mungkin do kekuatan, the kiba strength, kiba kabakasan dato ko humavan. Diti toluo. Ingka nagi iti katugubang ngabi da kasusaan, da hisud, da babay da diti. Tu nung kita ko tinga to kay olu ginawa ba ko kita. Hamin pagkanakan ay sa takanon sa tisonon ngabi vokon diosu nga kanon humansan di kinengan do manak diosu do strength kekuatan. Do tumugubang diti supaya insan tadaw Yesus dinantakan deti nga manahak do opportunity peluang dan menhung do tuhun do sufai. Ingka nagi kalibos ko diti no tu zatakaw leaders iti na peluang do takaw dan menhung do tuhun do sufai. Jadi pusingan di kinengan, pusingan do kaposisyon do takaw do
timpu diti giliran da toko da manuhung da tuhun tasusa. Insan tadaw isyo subay bago tuhun da manuhung da toko. Ingkat kuno da ikapasyon da toko, magitu tuhung toko migalibos da bitwa igalibos ko timpu na nito. Kadi kiningan minobos, o kana po katuhungan ko iti tuhun da napihi ko, nga tuhungan ko nag iti tuhun. Aw utumbasan da ko. Masa dito tabili ko ngabi kanon di. Mikot ti Jesus manang katahod ako di kinaingan to. Sumano agumo iti tiyabaran, agumo iti pangutan da ko nga kakal ikinaingan do kuminavo akal ikinaingan da manak da ko do kapasison ko ginafahan konsikaan it kapasison da ko. Kanon di mikot ti Jesus did meja de ikarisiti mihampay ginawa di onsiko to temema isido do minanak da ko do konsikaan kapasison kapituhan. Sanan toko mingkakat, sumbayang toko di sambayang, di otumbasan. Otumbasan zo, iso kinaingan, itama tapakas, manado do tukna tanan, sabi bikonunu, okito aw okito. Otumbasan zo, iso Tuhan Yesus Kristus, itanak tonteson, nanak di kinaingan, nanak di tama da paguhu sa bebi umul. Kinaingan mantad kinaingan. Tanapaw mantad tanapaw. Kinaingan totopot mantad kinaingan totopot. Nanak okon ko tinodo. Sa pimyonsi nyampay di tama. masa disido Sa beabino no todo. Mantok toko tuhun ngabi. O mantok kapamosisan da toko. Seminandot isido itat syurga, mangsa di spiritu tabitwa, nadadi tuhun id hahangay Mary, nadadi da tuhun. Mentok sabak da toko, nakapapak isalip da id sibo di Pontius Pilate, nondo so isido do kapatason nahobong. Tinumuang vagu untuk ditadaw kumatahu, id katanudan yang kay dibuk. Ini sabat sido de syurga. Pina ikaw did abananan di tama. Mikot may pagu isido. Id kabantugan. Mambisala di pasi nangapatay. Kapalintaan daw. Sa may kapupusan. Masanso idi spiritu tabitwa. Ituhan imanak daw kapasison. Imuzu mantaditama ditanak. Imyampay ditama ditanak. Dasambaon bentugan may. Inakabos masa di profeta ngavi. Tumasanzo di iso eklesia tabitwa. Katolik apostolik. Mangakunzo di iso kapasuan. Montok di kepohyangan da doso ngapi. Manad zo di katungagan di nangapatay. Di kapasison da pamagunan tumikot. Amen. Insano do sinudan di Sancti Augustine ituhun nga bidaw do kapapazo di Tuhan o kaginavahan nga kapunguntazag o kaukatan. Megal lagi diho inong o ko do nabasa matadibuk di Sancti James manananda do kapagi kopangi voguvan ay sa pilatian angkab do doso ikahavan do kabahan do kinaingan. Kalau na pagi semambayang do kivan do pibabasan do piunungan do vinon do namo toko sumimba ay Tuhan sampubot sikayno do pibabasan. Oy Tuhan, sa puvo zikay na dahit pibabasan. To kay zon na dahit ginavo da tuhun ngavi o pibabasan. Kapapopi kagos diho. Doit kapagit to tampuanan. Ano na sumambayang dahil Tuhan. Oy Tuhan sampuvo sikayno do pibabasan. Do kohon na do kuma dahil pibabasan, ipamagunan ngavi, do paintudu, do it kauntingan, kumbakan, kano na sumambayang dahil Tuhan.
Ay Tuhan, sumpuva sikino doid pibabasan. Mazara kasambahan dagay dait bos sakramentum. Kasampu sa kinada dait kinadaan di Jesus. Damoy da kabahagi sa kinadi dait kabantugan di sido. Kano na sumambayang dait Tuhan. Ay Tuhan, sumpuva sikino doid pibabasan. Montok di Tuhun ngavi paindumak da pananhosan tu da patitik kita daw. Kano na sumambayang dait Tuhan. Ay Tuhan, doid pibabasan. Montok di Tuhun ngavi, ipain talungku sa bapno da pisangadan. O montok dia ho, inakatalungku da kooosi, o misantob au po, na kongo dia baltavasi di Kristus. Kano na sumambayang di Tuhan. Ay Tuhan, sikino doid pibabasan. Sumambayang tako, montok dia ho, isumakit, miyampay da talo COVID padam si Zam. Do mazar sa kaday da kutul ngavi dia ho. Nos ngavi, paganakan ginawabangan ngavi dia ho. Do ovit na da ize ho, da itkavasyan, da dumapus di timpu da kasusan. Kano na sumambayang di Tuhan. Ay Tuhan, sikino doid pibabasan. Kano na mikot di Sancti Maria. Tinar tako da makiano di sido, da menampung da tako kumari tanak di sido, Tuhan da tako Jesus Kristus. Miyampay da sumambayang. Ave Maria, na penuh grasya, miyampay diyaw ikinaingan. O bitua kay tanga da sabi abitondo, o mabitua tuva tinano Jesus. Sancti Maria, tinari kinaingan, pakisyanay ko'y tutuhod nga bida mamidoso, dababay no at tokjam na kapatasan sa. Amen. Pasibaw no, tama dagay, iprofeta, tungotopot, di pibabasan no ay ama, patunudo no do kuma, do idlahan kapanampuanan, di tahuduk, do moy da adadi isikoy na da, ituhun ngavi, do mamungan dagay sandi, do tuhun Kristian, do papabal di kaginavano, do idvinaun, ako nga na di do kapanahuadan, maza di Kristus o Tuhansa. Azo kono Tuhan kinengan do sababi binangun tumasa do kovosian no nakate mazika di loti takon sa diaw tu bari tana kalaja do hongon ngabi da tinaw tuhun do madima iti mantok dagay di loti do koposison. Azo kono Tuhan kinengan do sababi binangun tumasa do kovosian no nakate mazika di hing anggur takon sa diaw tu bari gubas anggur kalaja do hongon ngabi da tinaw tuhun do madima iti di tinumon do kasundupanansa. Imang sembayang iti pinengavi da kahubukan ku Diyos ngavi o tayo mo na da dikinengan itama tapakas. Toy mono dari Tuhan iko bukan dari komando, montok di kaza untuk kotugan di ngadaw, montok kobosyan do toko, di kobosyan do sabi abi ikizya to bituadaw. Toy mo no miyampay kanangan ay Tuhan sembayang sikoy ititak ngavi da tuhun ngavi no. Danunu okunan diho miyampay
katakan sendi ketumbasan ngadihon ada mazak di misterium pensyurga mazak di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miampai Diosu. Om yang baik sudupanu. Poin savato o ginavongavi Diosu. Poin sabaton sa itingavi dari Tuhan. Kana manak do kapanang kota hodan ngavi dari Tuhan kinaingan datako. Patundot ang patuhid iti. Tatotopot do katunu da motuhid iti kalaja za kapamosi sansa. To memo minabanopo da manak diaw do kapanang kota hodan ngavi. Oi Tuhan tamato bitwa kinaingan tapakaskozo aiso kapupuson. Tu koho sikoy do pinsangano iti dait kabantugano tay sa gantob. Da minikot ko dait kapanangkadan sanda tuhun ngabi miho apatay. Miampay do ko kinainanganan no. Minongug padi montok dagay do kapamahingasan di sendi imiho apatay. Dait nantadodon do kotuan za ada di da idlahan ngabi do kapamosisan maza di Kristus Tuhan sa. Maza di sido itinimungan da tasab ngabi da sumamba da kalajaan no. Umondos it kotindapaan sa lajur no. Iho ngabi da guys mambayang sikoy. Mampot na da diho it isa kapiampatan hozuk da kazaan tabantug da masud sikoy mga so. Totopot abitwa ko ay Tuhan. Itavud do saviavi kabituhan. Itinapogi do dizono do abitwa ititak ngabis mambayang sikoy. Maza do papasondot di spiritu no. Do ditingavi miagal bahabaw umatu. Moy do ada di da itingavi do montok dagay. Ditinan. Omza di Tuhan za Jesus Kristus. Untuk ditimpu diniman patabuso isido. Nasagak ko do siminuang dahil konda sa andaw. Minagano isido daloti. Minanak do kapanang katahwa dan ngabi. Minangakib di pinapatak di kumadi makikia ngabi daw. Mosbos. Nungo iti savya bikaw. Pangakano diti. Tu itino itinanku. Ipatakon may montok Diyosu. Idlahan niya gadi, ontok na pongo imakan min sa sedop, nano di sido isa sa van. Insan po da minanak do kapanang katahwa dan ngabi, pinatakli sido kumadi makikia ngabi daw, mosbos, nungo iti sa viyabikaw, panginom na mantad diti. Tu itino isa sa van di zaku, isa di batos kababagu, aiso ko pupuson, ipatunguan may. Montok Diyosu o montok tagumu. Montok di kepahiangan da dosa ngawi. May na iti da keandaman daga.
Wi katapatan tahom lati do ketumbazan. Itinapogi da masazikay mamalamay di kaandaman, di kinapatazon kinutungagan daw, patapan sa diyaw ay Tuhan iloti da kapasizon o misasavan da kapamosisan. Manak da kapanang katahuadan ngavi, danigitan si kadiyaw da kapadan da dumbangan no o manampuan da diyaw. Ahuduk ko sa isikay da sumambayang, damagi da tinan za di Kristus, at imong si kinada da iso maza di Espiritu tabitwa. Onda mo oy Tuhan Eklesia nu, paintongkop id, patotongkop di pemagunan. Amavito na zasido dari kepenuhan da tahwad sa kaday. Sangovian miampai Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Saviavi di Fadang abi. Onda mo nagi tapinay ngabi dagay. Inungokodop idikahansanan di katungagan, Saviavi inapatay id kosyanan no. Toy mo na isyoho dahil ninabaw da vos no. Kosyanay da gay sa viavi, sumambayang zikoy, miyampay di hahangay tabitwa, Mary, tinarikiningan. Sancti Joseph, Sabado Sido, miyampay di apostol, tong bitwa, sa viavi is sancti, nakapapon si ko diyaw, idpao ompus di umulan ngavi. Kanus Canada di kabosyan, do dumadi do sampitumungkos ngavi day kaposizon sa lajul. O mga zo, o mambantog diyaw, maza di tanak no, Jesus Christus. Maza di sido, yampai di sido, idisido. O ikiningan tamata vakas, idi kopisaan di Spiritu to bitua. Sa viavi kebentugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid, ay so kopupuson. Dari penuh di mamamasi, naog mansa do kapangyaan pangkinaingan katama zikoy dumabos. Surga, obituano nga anu, ikotomo pomolintanu, isap nu ay mando itana, niyaga do ika, do ino isyuga. Ako dagay do tadaw diti, oloti sa kasasangada. Santo Muhasa Umabandaga Ongkada singkoy ito Dohi ko'y basata Napagabasosikoy Doman tatalaan. Pagkabasod sikoy ay Tuhan, sumambayang sikoy, demantad patitikid talaat. Katahuad no, demanak do pibabasan, itanga nga bidagay, demansa di sakaday do kasyanan no. Pagkabas sikoy na data may mo demantad doso, o
Peintampasi mantad saviavi kesusaan ginavo, dan masa juga pengan dari kehansanan Nabi Tuhan, di keikatan di mama sisa Jesus Kristus. Tui ke pemerintahan i kuasa omi kebentukan opo ngahiau dababay no om sohinay. Oi Tuhan Jesus Kristus, minabos dari apostol ngavi no, pibabasan timponon kuriosu, pibabasan ku takon kuriosu, pada intong dari dosa ngavi dagay, ngado di kotumbazan di eklesia no, ketahuad no, demanak dosido, do pibabasan pisaan, ketenudan miampai hizab no, imama masih mamalinta, mantok sohihinaid aiso kopupuson. Amen. Pibabasan di Tuhan, miampai Diosu temaimu. Om nyampai surupanu. Kanunodi, magita taak, da tanda do pibabasan. Oi domba dikit loinan, menghidup koridoso, nabi di pomogunan, kosyanai dagai. Oi domba dikit loinan, menghidup koridoso, nabi di pomogunan, kosyanai dagai. Oi domba dikit loinan, menghidup koridoso. Nabi di pomogunan, Onwai sikoi dopi babasan. intangai i domba di kinoingan. Intangai isido, mengidu di dosa ngavi di pemogunan. Abitua na sentob oho din makan, demi sesedop di domba. Oi Tuhan, au sobi pada dapat tersusuk di karku, ngaboson oi bos mengasan mai kedudukoku. Tinan omza di Kristus, menggawit tetekau dari kepasizon selacur.
Kano sumambayang. Kanangay ko zono da mangakat papainsabat ay Tuhan. O santob in vaguvanum yampay diti sakramentum. Da mikot zikinada da manansangano da kapanabusanno. Duduvo id mysterium id ko zuzuvo da kapasizonsa. Mansa di Kristus Tuhansa. Amen. Sambayang toko, taon di Santo Joseph. Katabian, gugumampi di mananabus, sabo di hahangay tabi tua Mary. Di diyaw pinatak di kinaingan, hitanak tontoy sa ondaw. Di diyaw pinahansan di Mary, ikatumbansan daw. Yang pa diyaw na dadi Kristus datohon. Tabi tua Joseph, di dagay punagi, pakitanay diyaw sandi do sanguhon tama, abito sikoy dedlahan do kapasizon. Pakinuan sikoy do grasya, kabinsianan sinyo, umhagay sikoy, mantad patitikid talaat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Ikiningan itabakas kozo, mambalakat na Diyosu, itama, itanak, Espiritu Tobitwa. Amen. Tapi ko ngabi, naman to ko iti boss di Jesus kyo. Isay no po, imimang dadumadi do kaiso, mo siti mamadadi isi do sandi, do itovi no kozo, do savyavi, supu do savyavi. Ugad no, pabalo no, iabal tabasi di Tuhan.